سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي mga loks pagarian. Tatarus tanu din sa programa tanu sa game kaya bulan Ramadan. Panganin tanu si Allah. Pakiilan yan rakita na subala sa si isa alungan amor. Pupakay si Jesus sa baad. Anta unon i mga tao apakasirungan wallah si iko. Sirun-sirungan yan sa alungan amor. Ay napakasambagan tanu ron game kaya bisita tanu. Daas sa lakaw kay al-alim al-banna muna ada. Guru kami sasabu adna kisi iyan. Anta mga tao agpakasirungan wallah. Si iko sirun-sirungan yan. Si iko masa ada kusirungan. Inun tabu so sirun-sirungan yan. Alhamdulillah paganero na panalamatan tayo sa Allah. Kabigyan tayo niya man sa lauda paro ko kipunggulalan tayo ko hindi lagi dia magalbak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Giyong ko to guru kami pakaisya na miya kapepe to pakaisya. Ay tanudan tano na si sa yaumul qiyamah andin ni kapakataling mga bangkit na pakarani giyong ko to alungan. Na si ko kapakarani alungan na tanto pekaranti agiang gusto alungan udi na tanto pekagdam samayaw sa mga manusia. Na isa Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pekasirong wallah ko sirun-sirong iyan si ko gawi ada sirun-sirong si sayamul qiyamah. Na paganero nagiang gusto al-imamul adil. So ulwan amountol magiinuntulan sa kaniyan. Wa syabun nasha fi ibadatillah. Agusto kangudan ay ini pakalayan nagyang gutwa simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ako gyang gutwa sa kataw amama supuso yan na si imitatalik lalayon si ko andini ba na mga masjid. Naguini sumpat no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulani tahabba fillah wajtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Why? Ako dua kataw mama ayakya timo iran na sabab ko bubaya si ko Allah para si ko Allah lillah agu miya kang belagsiran na lillah swaswatiran ko Allah subhanahu wa ta'ala agu pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sumpat yan nagutigi na wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin agu tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dato piang niron usa ka tawa bai so kang gelebek sa marata kang gelebek sa pakasisingay uway agiang ko tuwa bai na adnar kian ko kan dunia nagu adna kata idian uway na danian uto utarima uway siyang kae nagiang ko tuwa gelebek nagu ini sumpah to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Aku ini sumpah tunong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigian sa kataw mama misedeka na ini tapokyan nagyong gutwa sadkanian. Mana sinikrito niyan. Sa ayatama na kasi krituan niyan nun na dikatawan o diweng yan so di manggestu agu dimi pamamagay agyang gutwa kawanan niyan. Nagu ini sumpah tunong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigian na warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu. Atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu mama pitedun taduman yan swallah kata duman yan swallah pitedun taduman yan swallah na miya kaguro kagyong guto ambela matanian ginan so inalo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pito kataw pagkasirungan wallah subhanahu wa ta'ala si ko sirun-sirung ayan si ko gawi ada sirun-sirung inunta so sirun-sirung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kiato kawan tanu wanta mga tao apo makasirong ko sirun-sirung Allah. Si ko masa ada kesirungan inunta bu si ko sirun-sirung ayan. Panintano si ko Allah alangun tanuron makasirong iraksunu Allah sa mga pamilya tanu. Guru kami ni aloy ka apad ko pakasirong ko sirun-sirung Allah. Nah sudah tu amountol. Anto na yung mga asifat
Kitun duka ko tahu saskanya ada tu amount. Alhamdulillah, may kapiapena na pakaisa. Kailangan na katukawan tanong si saging kaya masatan iman to. So dito amount na paganayron na isa kailangan masifat yan nagyang kutua yuhafidul hukuk. Sisiap niya nagyang kutua mga kabnar. May to mala kabnar o pagtaw niyan na sisiap niyan. Udi na may to mala kabnar o detoan niyan na paglin niyan o to sisiapan. Ikadua na wayar al masalih. Naguipat niya nagyang kutua itugumpi ang mga tao. Uy, giti pananaguntamanan niya ni ano man ini tugumpiya maku amapya sa mga pagtaw niya. Ikatlo, nagyong ko tayo kimu umurad dunia wad din. Palayan yan sisiyapan. Agyong ko to akan dunia nagukapagagama. Ginan, napakaukit na bad sa tutul. Uy. Isa, kiturutano, Imam Adil, sumyagat si saging kaya dunia sa katawa mama na dataro Omar bin Abdul Aziz. So Omar bin Abdul Aziz naskanya ni isa mala tuladan aging kana na al-Imamul Adil. So puluan mauntol. Ngayon. So Omar bin Abdul Aziz na si kumasanian na langon mikuwa sa supagtaw niyan. Uway. Taman sa Suzaka na din nakubganon ka inuwit sa mga sa zaka si kumanga tao na datiri maun sabab sa mikuwa sa sumanga tao. Uway. Natigo Omar bin Abdul Aziz bayad din tigin sumanga utang. Natigo mga pagtaw niya na ya amiral mu'minin na iman to na sumanga pagtaw na da makautangon. Uway. Pagalindin kawasa. Natigi na bayad din yung sumanga utang o mga nasara gusto mga Yahudi. Sa din sa makautang kung mga nasara gusto mga Yahudi na bayad din yung nakyabedan. Na yapaya kaurianon na taman sa din na pagkakuha si saging utwa zaka na tigo Omar bin Abdul Aziz pamasaan niyo tigin sa mga panganangkan mga pangayaman. Uway. Natayakan niyo si ko mga palaw kaan di magturo asi ko masa Omar bin Abdul Aziz na miyagutom so mga papanok o di na andi magturo mga tao. So mga papanok na kyagutuman si ko pagigidin o mga Muslim. Uway. Naginan isa pinakamala atuladan o di na miyakapyapi atuladan o al-Imamul Adil. So imam so deto amount. Guru amin ni aluin ko to padukuk pakasirong ko sirong nga Allah si isalungan amori naging ko to tao ami sidka na piyagma niya sinisidka ni ulan-ulan iman to Ramadan ulan-ulan na iya kasidka alo yang kar kami so mga sabuad mga padakalbihan o kasidka. Mga kapyapinan ng pakaisis sabab sa iman to na kuhan bulan na Ramadan na ditagtak panwalagi ang kutwa mga balas o mga pipiya galabak. Isa mapiya galabak si saging kaya bulan na Ramadan na susadaka. Uwa. Ayaw to pakaisin na to na tigi ni kalbihan nagyang kutwa sadaka. Ayatan udan tano na susadaka na padanang ko mga pipiya galabak. Ayakari naon na si sumanusia na amay ka kuwafats kaniyan na isa panganinian ko Allah na upama ka makapambalingan sa dunia na panganinian ko Allah ya Allah na ubok makapambalingan sa dunia na ya panggalabakan na nakasisad ka. Ano to? Sabab sa katawan niyan mele niyan sukala abalas agyang kutwa kasisad ka. Ikadua na ayatinudan tano agyang kaya kibabatog tano si saging kaya dunia na pananabnaran tano'y anduman ini karilerek tano Allah. Uway. Kaandad ni karilerek tano Allah na miyakarani sa saktano na pakasultano si ko surga yan. Na suka pakasultano si ko surga nagina ni pinakamala antatano ko katatagutano si saging kaya dunia. Inutano di prasarasay, inutano di galabak sa simba, kaantano makasulat si ko surga Allah subhanahu wa ta'ala. Na isa miyaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigian suatigin su sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Suatigin su sadaqah napkepadengyan su mga dosa. Maana pkepunasian su mga dosa. Uway. Kama tutfi'u al-ma'u an-nara. Sa datar o kapkepadeng o ig siku apoy. Sa datar o kapkepadeng o ig siku apoy. Nagina na miya kalalana na tumasirk tano kailangan na manggumaan tano kung kibabatog tano si saging kaya dunia
ay isab sa pinakamala at kasabapan sa kapkedo mga duso manusia naging kutwa kapamagay kasedeka. Ikadua, na si ko mga tao na ayam ya kalalakiran ni baraka si ko tamok nasa din sa pinakamalakiran ikasedeka o di nasa din sa lalayong kiran di sedeka. Oy, atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakasat sadaqatun min mal. So atigyan so sadaka na denian kalabati so tamok. Ay mana niya nagyang kutwa sadaka na kumana niya nagyang kutwa tamok manusia. Nagumialoy pa no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sa hadithul qudsi. Si sa hadithul qudsi apitir o Allah atigyan na ya ibn Adam unfiq alayk. Ya ibn Adam, hay bawata no Adam. Nang gusto ka tigin, unfiq, gusto ka, sisadaka ka, pamamagay ka, pangalimong ka. Unfiq alayk. Nang gusto na kan sa tigu Allah. Oy, bagan na kan sa tigu Allah sa mas mapia adisu ini pamagay nga ay manan yan na tekapan ka wala giyang kutwa mga limo iyan na sukasid ka na ginan isa a pinakamala ap kasabapan sa kapakalaw tamok agu dinya ni kambaloy agu kapkatagu na giyang kutwa baraka na anded ni kataguno baraka na pakanggayaguna sa tamok na ayamala na pakalagyang kutwa tamok. Balasan ka wala guru kami paninta ko wala alangon tanong mga padsi kung mga tao ang mga papasang ikasidka anta na makasulsi ko surga na si tanong matawag si iku babu as-sadaqah. Ay mo rin pa kayo guru kami na adna mga tao ay gida-dira ni tidin tadiman swalla na miyak kalabul buda ka po agura okiran. Adem pumana mga tao apiad ni kang gugura-gura okian si iku Allah na di pakagura ko. Antuna ilayano Islam sa giyang kutwa tao adi pakagura ko. Udi na antuna ukit kapang gugura-gura okian makasulad sa giyang kanan nagpakasirong ko sirong-sirong nga wallah sa alungan amawin. Paganeron na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati. Kuan niyo tigyan sa sunnaw, sunnatag na tigyan. Na ini tundugun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Agu susunna sugal lebek udina katero mapia o mga khulafa ar-rasyidun supata ka khalifah. So Abu Bakar, so Umar, so Uthman, Abu Ali. Na si saging kanan na siya na ayam ya kang guna na orak tano si saging kanan adetaranan agalbak na so Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Isa amyalo Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu si saging kanan lagi danan abtad na udi ka tigin pakagurao na ayat tigin asuan ka na falyatabaka. Gugura-gura ka tigin. Agito ikakapedian si sagyang koto mialoy hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Balasan ka wala guru kami sagyang kanan mga kakompetaw sayan ka si ikudato amontol aguso mga tao apakasirong ko sirong-sirong nga wala sa alungan amore. Pinalamatan namis ka sa dang kakapakan deray nun. Amal ako nalamatan tanong naging kai kasasabupan sa kapakabupulos aging kaya programa tanong giyang kai an-nasiha multimedia makatutunan na tanok man mapita ko datara yauras giaswa tayo laki niyo pagari niyo amin Abul Hasan Aliyudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musyahidin al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tao ay mahihina at nangangailangan ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Giinamyak kay Twito, sumanga tao ang mananaguntaman sa ikapatahadyo. So kababalo yagyang kay agamat agama Islam arangkom mararangkom yan agyang kutwa pirikiri keban agyang kutwa kawiyawiyag agyang kutwa mga tao si isa agyang kaya dunia nalangun tanurun din matao. Ingeda iya sarigidan alungan aditatap. Ingeda iya ditanusi ketatap kenabatanusi kakal. Search aniyo agyang kaya Facebook tanu iningaranan sa an-nasiha multimedia. Kilay tanu siya sa mga pitibarangan ng mga video tanu. Manipakalipati mag-like, share, subscribe sa mga video tanu. Ang makapupong kung mga andawan o mga ulaman tanu.